Hichi hi koya ham ne do vai Arsenal chu London na London sunga club khat la chu Arsenal Chelsea te jong ne do chu na Chelsea le Arsenal hi London hiya hichi jong hi ka bilin hichi le ka villa hi nuizadum ta khat chui pi ham head jing na dinga bol ka ki cho go le made in India ki ti pha da chu katah sidia kan ki cho lo ta chu ajo ting lo le na mu di wa hin mu sit na hello e na ki ngai sang dan to e India mi ki ya India te na bol sim le in la ki cho tan te ti da na chu na chi hi Emirates ki tin Van Leng company min khat he na Saudi Arabia langa company nei zo ta ahawa hotel sponsor a ball it's a hin tu gia ball ham wang chu ka heta pon ke lai ta cha it's he head jing da dinga ga kel hai le lim ha ka ba kan ka ba hin it's ka lim kap na ho ke set ho jong tu nom na lai jina hin la capture ball na ding camera ta lo ka la ya bon chu ichoi convert kana bola DVD a kana koi kha le tunia alim ho imu theina layo hin la quality hi down zep ta jong le mobile phone a ki vele wang chen ki chi tho nan tin ichi hi London muna Arsenal te stadium he Arsenal te jong tu chung 2026 a champion hi chuna England a dinga ama ha number 1 hi win lai hai ma ho von wicket tau te 22 taka 22 pound hin sang ni le zathum zalila ho he de aman ki banglo 35 loyum sang ko lo he zo lenga chu 45 chuna United tia chu ama ho hi 35 ki manjat danin aumin Arsenal te yang he hat mong wa he chen club hi akum kumin ki khizin manager in jonga pon chule player hoile win jonga pozin he football ko beta made in India na muwam chiji a chu ka ki cho lo chu khuti lo la kana cho le red color hala white a he jong la India te jong chu mo thu he lo he na che football ho he ama ho asanga he Manchester United te stadium chu halet alin zo ya chu adukano jong lina thil jong tam di sa ama ho jong he apatho na in he jong le United te to te dia chu aneve ga ti chu hin club zo sin summu na dinga chu na summu thei na dinga min thil za da sim muffler ho moza ho Sankhol taka color chom icho zo se hi club in sum amu na ding chu hi che he tour chi ni khowang chu ka hom pon khuti lo le United te asung ki visit ka banga chu a visit ni kho hi umzi na ya chu tourist ho gampam mi ho chun agvit avat nom pha do le chini khodung zu ya chu ticket ki ka wa asunga he agavil ji wa hi so le guide umin lam hil ho loi chen thu chu aninga ka explainable pi ji chi Manchester United a ko na chu Arsenal te chu hin Arsenal te ahung ki chai phat le adang ipium na layam iwa divi stadium chom hi ka chi thowin na kichilai izada kichi wanga United te nom pe ne United te hi mi atam pen jiwa chu sumjong ha mo chi Reverend David Hawkip London muna East Ham na chi club hi
West Ham hin East Ham chu ho in khada pastor hiya tu beya umna la azila acha jong amen acha te ni numei ni to pasal ka hin abona jinei te lai kilomen siwa mangcha kyo kama visit Christmas hamen na somkhat ichilai mun hen KWS ama hobunga chu ki khom jia ku ki worship service ho chulai ke jong ama ho ina chu youth pastor dinga chu interview jang ei bol wa 2009 na chu youth pastor dinga chu ka umta in lang ka hung do ale ki le ta lo pha na chu ki hita lo na anaki le lang laya ama ko ma chu ho ina chu na ka to ding youth ho la pastor ka hi ding tua jong hi pastor alin lang chu ka hi thai dita aile ke umlaya pastor nupi khat awmin Jerry Foster kitia azipa chu David Foster chipa hin football kalunglut head jia cho ma hin football via eipe ji hichilai wigan te hi ewa pada phailang chan tabang gamla ahi wanga chu Arsenal ho Chelsea ho club lin ho to akichip di pha du le hilanga hai ka gavat jiu chu ama ho ko mai ga chia le ticket hom je club neo hi je hai na ya chu ama ho ko ma football via ka ga chi ji chu chia hin jong ama pumin thumve lang ka ga chi na thumve live ham bon hin te chon ama hin akara ei po ji wa ticket jong ei cho pi ji na lai se ya chu su ka sumil thei pon ichian Chelsea te to kichip jong ka gamun Arsenal te to kichip to jong ka gamun chila ni chom kichip na Tottenham te to jong cho alin club lin ho to kichip pha le langa hai ka gavat ji chance ka kila aji hi Manchester akuna chu ama ho stadium lang ichia hele ipi stadium ki jot pa am tile Reebok stadium na Reebok stadium khat ki jot pa in ichichu Newcastle te Newcastle na za khawam Newcastle club ji te long chu Manchester United Manchester City Newcastle abana Wigan koma kona chu ichi pai ke le Liverpool na zo na Liverpool te ke chi su do ki chun ichi football chilai mun he aman hom ji a chance kala wa ka ga ki ji he chilai kho 2008 he chi he 2008 ha 2008 la 2009 la chu hi chilai ya he veli lang tabang football via ka ga chi Arsenal te to ki chi na ta chun hi chi stadium chu he England na football stadium tampi uman nang hi jong le tulia kei chi na ho chu iga va do hin football thanom khat ki hi ja chu sap ten if there is a will there is a way ti na ya chu ilunglut ja cha lam ppm chu kilunglut lo hele hitia he ga ki velo mai the chun che England Hinkho he thangai ji imang jong la ga ki ji to na ho jong kate ke tabanga kon ke ko ma khun hung to re taw jan jan le na mangwa chipa jong he thita la kilo na ma David kiti mama ale da len ama he ti ha bu thu ji ko nei na apada pha ai wa nga hi chi na nei ji a chu thi hita la kilo min so ya he kasam saw be lo lai na kasam jong na sawa so che Wigan Test Stadium to he Wigan ko na hung ki chaile Manchester United 2008-9 na football ki vat na ho in vat ki deal ichichu stadium chom ho ga chi tang mi ko azi rangom ji lo tang ma cha ki zo chai ji lo ti khona muba football foundation England te football association chu wanoi le se da
Football Association masapen alui pen jong hiya hichi chu FA chu Football Association hichi noya chun football coaching coach hina dinga training uma level 1 chuna haptakhat course ke jong kaga zawin hitia he class hi hila athu ihil zoting le practicala chu hitia he ei kichit sa ji lesson khat ei hilule practical ki ball ji tia he coach hina dinga chu ken jong training kana lam level 2 ka bola level 3 ge ka bol le club niaw cha dunga jong chu assistant coach hoa akitho piwa hu kapan the di ta ya ahilla kahung kun ahi pha chun ke jong ka jaw jong ka chen kila ya he nume hila pasal hila na jaw nom men to ja to admission ki bola fee ki pira to football khil na dinga ya chu ki thim chu hi clip sau ki ta jangum ba tu chunga he kan tan chom de ni Okay, colleagues, if you'd like to just come round, please. Please come round and stand there. Your eyes focused on me. Patake cha ki hil na uma I want you for the ki next hil few na minutes dun to zu ya look jong at the chu board for all ku ta sorts nga of he things. pan ki la ji hi Be able to camera see right hin there on the board corresponds or out on the pitch. Okay, my name's Chris. I'm going to be your soccer coach for the next 15 minutes, and my objective is to make you better football players in 15 minutes time than you are now. tu Okay? mo hil hil la And we're going to do a drill, we're going to do an exercise called Find a Friend. All right? It's chol dong si a gol tu ji wa mo sai da hil la chi sunga hi ta to find a friend So you will see out on the chi pitch ha da find a friend to there is a ham square. mi to ki chi igol lang ho hung la koi chi igol lang hi ai ti ka pi dham ti ho gang cham chara ma thei na ding la chu Are ila four hi smaller squares chi le son ka which la are marked out by white cones. le son tam ki ta It's ki going la to be chi inside those football squares coach where your na ding a friends are going to training be. ki la na So I'm mun going to chu put an hi F for friends, na ho zong because they're the friends that you're going ki to cho hi find. ki hil ji vin All right? na lung lu du la ki We're ha going to do, it's pon going to be a ki competitive cho game. het kham zong na ki hil ji Just kata before mi we ve start, lang we've a bit of a la quiz. zret skula hi le khak yo se i boi pi lo nun pu khan ko thu custom thu chu bana lo na to thu pathen la Who scored the winning goal? football ki che music tampi ne ki zil Brilliant goal. The way, Ta the bang way he took khamo that at the mo end, big name and goal. ki che yang hi Fantastic goal. Perhaps what you didn't see, 2008 what you may till miss when we show, 2008 kum when cha we chu show the replay of the goal, is that before that goal went in, Spanish midfield, ti Fabregas, ti lai ta Iniesta, chu Xavi, Spain pe were phau lai passing na the ball around, Fabregas passing ho it lai side to side, ti a chu backwards coach and pa forwards, hin ja moving all Spain the pe time, ki che finding chu space, ke ho ki getting the na ball, ai getting ni the ba ball, he looked up, ki pe tu until chat Xavi wa played up, mi alang hung masanga pi do chat wa awng lai ki pi wa a zep liu ho cho chu goal. te tu ka na ne See hin these two friends here? Torres chu defender chu na he chu na Then two players. Xavi you mean There's Xavi, there's Fabregas. bol hung chan ho na They're le going to get the ball, amani ki pi tu honin to each other. They're ka going to chun be mi awong la vele honin They're going to be getting awong the lai head gang up. chale na As pe soon as honin they see they can just get a pass to their friends, Villa, Torres. chilaya ke he thungai to lim ka bol le jing na chila thil kana kap ja chu tu ni a jong ibat the ya chu mi kim khat loi mi kil pe dai pi lim kap le za ti mai the ai wa lim kap chu khonung ge ya ki mu the ka Okay. And what they're going to do, they're going to be trying to get the ball off Villa. akidan na khat chu Fabregas. agam hing sit sit jeng hita banga hi je Past it. e ho lang bo a he e ho lang banga ki mo chip chip ki ho be ki dang mong mo aki chim chapang ho jong chu hita banga training ne hon avet koluwa ahiluwa chidung ju az bol pe itiba thip da di wong na e ho langa ni lu ke ya suti hi pol holiday hi pol la bol ki chim ni lu ke ya lal de a ki chim hi cho to bang chu e ho bol ki chip da ya langa ni ki hilla ahila qualified coach hon aboi pi wa hita so mi ki train le kha jong mo oza sanga oza training ni hon mi ahil le
alam pipi khat umza ki tabang a zo ki chip na lama zong training le ho coach si hon mi a hil ting le azi zi khat na ta chu he na ne yu te kin hana min jong ala bai za ki da min jong aza za ma chu ting le chun hi tia chu mi ma chai chu le khasim keu se lo ki chip goal se a zong hi tia chu ki hilna ki chu na hi min phata ke ya ne ya hi tia phata ki hil ho chu khang to za bi so kihil na la sam na mun ha chu kham to na jong nim za chi hi ke jong ma ho la ei mi la hi ta bang hi koi ma lo dina khulanga hi tia football coach si na dinga gazila ball hi ta ga kichim le ki ti chu e ho la dinga jong ama sapen jong ka hi dinga hin che ko ka thep lo wa nga chu ke jong kalunglut je a chu ki cho ge ka ga bol pha ke hin khoi pura changpa me ta bang singju ta bang lawang ki neiling ha ke ta bang hu inam sun ba jong ki khat mong hi ta all round bol lang ti jong le bol kalunglut wal ja ka keng jong ve lang hi ni ve operation ki bol na her zulana keng ki baya chi thei lo di tam ki bol lang lunglut te la nga khe hi ki jing ni ba nga club du nga ki chip lo wa nga cho football ki chip ma cho ki dial kho hi cha hi le khabu ho dong ki ya le khabu dung zu ya chu min phata e hi lo ba le khabu ho jong to a jong na lai ha to ga a mi ra sna ho nam ki dal dal chu football la ho ke la cd ho jong na lai क्या है सर्टिफिकेट जोंग ए पी उना मो की चिप चिप लो तो सर्टिफिकेट जोंग ए की पे ना अजो ल का सर्टिफिकेट जोंग नन मु दु हियो लिबी गा काबले थनोम लोय जोंग थौ ला हे नेडिंग इन इदे दे की किपु किने खोम ना ए मा की किने aga share lo no ki share khoma ken jong chi fried rice ka si ma ka ki pu na atuet na thumbs up on bo so ate chi ta so ke ho chi ko chi lai chu sa chi le kha bu jong na chi lai ina jong ya ta certificate jong ai ki pi haptakhat class class Hobung in sumay ko da tiya izat man ham bang chu khet na ichi masanga chu Manchester United te da sharp te company na sharp te jo wa chu Vodafone jo wa AIG jo wa to a ko ipp tam bang ke hat pon chi ke ho hobung mi ho kichi na he chi ke ho hobung mi ho kichi na ta a ground ho jong chu no mo in chu e ho lang in to chi ma ho dia chu village ta bang ta chi khu in picture dunga na mu to kilo chu na bi cho ai mi chen quarter ta bang na ama in ai wa ta chi ai le a family a chen na in za chun de ya ke ho na chu quarter ta bang ki kichit mong de kiti lai ho chu ita sa mi ta na ta mi ma ho de thei dan chu ya chu kichit na dinga hi ta salit jong na aniau thim ho kichit ding kiti chu yes local level gol no ba kichit na dia chu ho hi kho lo Itu tu England bol kicik dah. Ajo tingle acai na ke skill katit nak kan so di he. Jadi menghalang ni amun jong hi hoi lai kam na. Mun adap thai dan chu cho ta bang ji. Chun Hinkho hi ke ho
thầu bung gol hang langa chapang neo lang chi di jam ta che mi khat birthday ni zong che hin so ama birthday zong kamang win ke lasa na bena musician ta che hin so Ken sokan bol dikas. Aba ho hin. Silkat ka bol la ba nom jiwa. Hichi chu ki ham ki le. Bol hi ken. Kalua kan ta din. Sot pita ta ka ta zi le chu ba nom ji. No loi. Regular izar vi na ta do de a camera ka pa hona sim so izar ya zo le ka tazia basketball a sezi wa ho ka ta lu ji le ka ba nom ji na I cho ge yang ka na ki ball ji sen so thawa le min than izar vi lingin te le te 67 na 67 zakat velange chui da ka put zia ting le basketball a ball lu na ho a goal la ho ka ta lu zi le chu avat mom pen ji he